Kurumzari, Elite TV ki Meerep the candidate meng tabiri basibu ahamata taram nokchari ngasi khone puzari liba candidate SC take na sunamte yamna naha oiriba adumba KSHTRIGAO kendra da Meerep oiguduriba Sheikh Noorul Hassan mana karigidmakta politics sangaiba karigidmakta akhoi mikal thengnagaduriba aduga miyam kari seba tawu pamiba aduga pilingadi hona kari pamjarakpa hayeng mai pakla matungda kari tawguduriba habadu khangninabagi tanja aduni ahamada Noorbu taram nokchari Noor अखोई viewers ने स्वयं खंगन गनी नूर कमाइना इसिनाउ क्यानो इमाई पागी मिंगने करी कवी अदुगा क्वालिफिकेशन सी हजी फाउद करी लेरी नाहोरी गदी कई तोरे मैम खंगन अहम दम हाइबी नूर हान बदा इसागी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाइद्रिंग दा इसिनाउ सिंग आगी पाबगी मिंगसे लेखिद्रे हंद के मे की तांग कुनिथोइदा लेबक्तिबा कोविड के सेकेंड वेव ता लेखिदबने नमित कुनिथोइनी सीजे हॉस्पिटल वेंटिलेटर सपोर्ट ता लेकिन नरमगा लेखिदबने आगी इमा लेरी आगी मागी ममिंग ना हजान हुस्ने बानू कोवे बाबागी मिंग हैरम बाबागी मिंग ना अलहस नूर मोहम्मद मरहुम अदुगा इसिनाउ मापन ने इसिनाउ मापन के मनुंग दा आगी हेक इसनुपी लेखिद्रे पिंगैदा कोई निपान हिंगवे निपान से इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर ओरिबा नूर रहमान शेख नाइगी याम्बा होय हन्ने आइने याइमने अदगी आइगे मखादा नुपादा मखोय मरी अमा लेरी नाउ नुपा मरी अमा अमन आइगे हेक मखादा ने एमसीएस ऑफिसर ने शेख अब्दुल हकीम मेना अदे मथंगदना मासे लो लोयरगा बिजनेस तौरे अदगी अमा बीडीएस फाइनल ईयर तौरी अमना क्लास 12 साइंस तम्मी इसन नुपी अमना हेक आइगे मखा लेखिदबगी मथंग आइतारे अने यूजीसी नेट क्वालिफाइड ने मयुम पान करे अदगी माय मखा इसनुपी मासु मयुम पान करे माना बीडीएस डेंटिस्ट ने हाय इसिनाउ मापन के मनुंगदा अम्मा लेखिदरगा अखोय निपान हिंगौबने आई सा नुपी थीरे आई नुपी से असम सिविल सर्विसेज ऑफिसर ने सिविल सर्विस ऑफिसर ने मास एडीसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ओइना कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ता थौ तौरे होजि इसानुपा मसु लेरे शेख मुकरिन ने सही तरुक सोरे ऐसागी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड हाइजरगद एजलिन हाई स्कूल खेरगावदगी सोक लिसिंग अनी द मैट्रिक पास तौजरई सोक लिसिंग अनी गा अनी दा 2002 दा अखोई साइंस स्ट्रीम द सीसी हायर सेकेंडरी स्कूल दगी पास तौजरई अदगी 2007 दा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली गे दयाल सिंह कॉलेज मॉर्निंग दगी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस लोरे अदुगे मतुंग दा इसे 2007 दा लो तमगे आइदना Faculty of Law, University of Delhi, दगी LLB first semester अमदे second semester तमम्मे अदगी आई लोइसलखिद्रे लो लोइसलखिद्रे 2012 त पंगथो के बतारा रक सुबह मणिपुर विधानसभा मिखल गी इंडिपेंडेंट मेरेप अमोइना आई इलेक्शन लेप करे माइथी बगे महौसु तंगरे अदे मतुंग दा मतम खरा आई मखा लरिक तम थबोइना दिल्ली दा आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली कैंपस तगी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंग्लिश जर्नलिज्म 2012-13 दा लोइरे अदे मतुंग दा मक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड न्यू दिल्ली कैंपस तगी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल बिजनेस ता आई पास आउट तौजरे अदगी तोंगान तोंगान इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस सिंग दा थौ तौजरमे बीबीसी साउथ एशियन डेस्क पॉलिटिकल बीट एएनआई अदगी हार्ट न्यूज़ मैगजीन सिंग दा ट्रेनी इंटर्न जर्नलिस्ट अमोइना थौ तौजरमे मसिना की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाइजब तारे होजे होजे सो एलएमएस लॉ कॉलेज इम्फाल लगी एलएलबी 6 सेमेस्टर आई द फाइनल सेमेस्टर तौरी जनमंजुरी यूनिवर्सिटी की मखादा ओके तंबा ले अखोगी लोइबन आइडिया दुनी अदु मरुन तोंगान तोंगान एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैम खंगे को अदुगा करी मरम तगी नो अखोइना पॉलिटिक्स संगखिबसे होय ममांगसु मिखल थेंगनबे माय पाखिद्रे अदुबु इसादा फावरक हाई तारे को हजी लेरिबा इसिनाउ मैम सिंगसी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अदुगा तेति यामना दुम क्वालिफाई ओइबा थौ मैम तौरी को पॉलिटिक्स सिदा चंगै इसी कैनो यामना हाई एजुकेटेड फैमिली ओइबा अमदगी पॉलिटिक्स संगिना खलेसे नूरना करी दै चंगनि नो थाइबि कोइजे याम लाइना नहरे याम सेंगना हाइजरबदा नोंग युब युमदा अंगांग ओयंगी पुंसी लेले आई पासे मणिपुर पुलिस वायरलेस डिपार्टमेंट दा एएसआई ओइना थबक तोरमे चै कुनगा माथोय 2007 गी अप्रैल थादा वॉलंटियर रिटायरमेंट लोबने आइना क्लास 4 तमा फोबदा आई पासे मतमदा मागी इपागी सैलरी से मंथली सैलरी लिपा 7 फंगे हाय अदा मासे अखोगे इसिनाउ यामबनिना लो हिंगोन केम लेरमदे लोइनमक लेरगा चाबैदु होय अदगी इंग्लिश स्कूल दा लोकल स्कूल इसिनाउ मखैसे लरिक तंबा हाइरम कैसे मैनेज तब ngमनना बेने इपाना नुमिदांग से
रिक्शो थोब चले इपासे रिक्शो थोरगा अखोई मखैसे याम वाना होनबिरई इमासे फुदित लो लोखरा मतुंगदा फुदित खप इमागे अखोई चटमिनरई समाय तौदना याम वाना होनजरई तौबतबु इमा इपाना होनजमन अदगी हाईवे इलक्पा हाइजब तारे लारिक तंब तोखिदबा अदे यामबना अहानब फर्स्ट अटेम्प्ट मा इंडियन रेवेन्यू सर्विस फंगबनी 2002-3 बैच ता इंडियन रेवेन्यू सर्विस फंगागा सेकेंड अटेम्प्ट इंडियन फॉरेन सर्विस फंगबनी रि तंपाक मैते यमदे मैते पंगन मरक्तगी अहानब इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर ने यामबना आईएफएस ओर मतुंगदा मासे लाख अनि अखोई लोन लौवे बैंक तगी करिगे लौरी मोय मनाव अखोई मखैसे दिल्ली दा कौरगा लारिक मखा तंबा गमहन्ननबा हैन अदुमैन तौरगा यामबा हन्नसु ngasi फोब अखोई सिनाव मखैसे मथंग मथंग आइदि मखा ता मखैसे माना येंगागा सेंबिरकपने हाइबतारे इपा इमा अदे यामबा हनगी यामना चौबा रोल अमखक यावे अना असुक कुइबा आई चही कुंथ्रागा मापन रियल एस्टेट हाइजबतारे रियल एस्टेट कुंथ्रा मापन आई सुरे सही कुंथ्रा मापन लेरकपसिदा खेत्रिगाउदा एजलिन हाई स्कूल दा तमिंगैदगी हौरगा ngasi यौ फोजदा खेत्रिगाउदा अहोंग बाइसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हाइजबतारे यामना हाई फाई अदुदा येंगदबिदा लंबीदा थोंगदा अखोइगे हेल्थ सेक्टर दा एजुकेशन सेक्टर दा इवन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज फंगद्रिबा ngasi हजिक अखोइगे इरिन तुरेन से मणिपुर के ख्वाइदगी चावबा तुरेन सिंग मनंग अमने अमदे वाटर सप्लाई पुरमपात वाटर सप्लाई नि सिंग जि चिंगिबने अदुबो वाटर सप्लाई अखोइगे पुरमपात से 0 माइल्स दा लैरगसो खेत्रिगाउदा अखोइगे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से 85% हेन हजिक सु इसिंग फंगदे इसिंग अखोइ लैरगा सिजन दे अदगे ड्राउट लाकबा कांददी इसिंग अदुक्की मतिक अवाबा प्रॉब्लम अमखक मयुने अदगे अदुमैन तौरगा वाटर मैनेजमेंट हाइतबा हाइगद्रा इरिन तुरेन अमदे कोंगबा तुरेन अनि लैरगा सो हाइरेबा तुरेन अनि से इनलैंड वाटर अखोइगे मैनेजमेंट फजना तोबिरगदी अखोइगे लैरिबा खेत्रिगाव से रूरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इट्स नॉट ए अर्बन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हाइरिबा मयाम से उरगा पेंदबा लौ सुनुदगे हौरगना लरि लेसु होइगरे एवरी सेक्टर दा अखोइसे ख्वाइदगी हनथबे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ओय तंपाकता लैरिबा वैली दा लैरिबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मखैगा कंपेयर तोरपादगी इवन अखोइगा थांगनरिबा joining assembly constituency makai thongju oigera or koi school oigera wangkai oigera hairiba makai se ga sangdam nar pukan dai koi khetrigaw na khwaidagi maning da lei isa da ngasi bawda politics se mayam na haina bam lei rajniti to je chinthi dradi ade adagi oidaba ngang da yaroi quran ba higedam adu ada haide yamna bet अखोइगे कंसेप्ट अमखक परसेप्शन अमखक पब्लिक की माइंडसेट त लेगरे हाइरिबा मखैसे नत पॉलिटिक्स से याम फजब पोसक अमने आना सेम गदुरी से मरम दा अखोइना लेरिसे डेमोक्रेसी सटप लेबाक्तने अखोइसे डेमोक्रेटिक राइट्स फंगागा लेरबा सिटीजन्स ngakतने लो अबाइडिंग सिटीजन्स ngakतने आना लेरबा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दगी हौरगा at least अखोइगे लिवलीहुड ngasi फबदे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तौनबा करीम बो सिनबिरमदे अखोइगे खेत्रिगाव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा लेरिबा अपुनबा टोटल वोटर्स लिसिंग 53-94 ले एस पर द लेटेस्ट इलेक्टोरल रोल के मतुंगेना तब हाइर द 44% ऑफ द टोटल वोटर्स यूथ ने यूथ हाइबदे बोथ मेल एंड फीमेल आना अखोइगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तौननबा करीम भो लेते खेत्रिगाव सरकार खक्की थबक ngaइबे सरकार ना मी चामा दा चामा थबक पीब कैदोंगै दंगमोय तब अतोपा अखोइगे केंद्र से के चानब एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री ओइबे याय नत्रगना टूरिज्म सेक्टर ओइबे याय हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ओइबे याय तोगान तोगान बा सेक्टर गेम्स एंड स्पोर्ट ओइबे याय हाइरिबा सिंग से दा अखोइना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तौननबा अदुगा सेल्फ हेल्प ग्रुप नुपी ओइबे सिंग के दमकता सरकार के मैकैदगी पिरइबा फैसिलिटी से सिगे मथकता अतोपा अखोइना दे बांग्लादेश ता मोहम्मद यूनुस नोबेल लॉरेट न तोखिबा अखोइगे माइक्रो फाइनेंसिंग विदाउट इंटरेस्ट जीरो इंटरेस्ट ता हाइरिबा मेकानिज्म न तोरगा अखोइगे सेनमिट लोन के फिबम न चिंगबा सिंग से इंप्रूव तोबे याय हाइरिबा गै करीब लेते खेत्रिगाव तोरसे एमएलए ओइरिसे सुमनगी सरकार के बेसिक प्रोग्राम खरा खक आइदे पीरे ओल्ड एज पेंशन हापी खरा मियोय खरा दस अककनबा मियोय खरा अदे विडो पेंशन पीनबा और नफसा की चेंग ख्वाइदगी नोकनिंग वदे नफसा की चेंग हुजुजिक पीरे खेत्रिगाव द पर्टिकुलर दिस टाउन हाइजबतारे सेदा खेत्रिगाव के प्रजा लोइना मंगना सो खंगी लोइना से रियलिटी ने हर्स रियलिटी किलो मंगा फंगदो बसे प्रायोरिटी कार्ड होल्डर द किलो मरी दे न फंगदे अदगी एएवाई कार्ड होल्डर द किलो कुंथ्रा मंगा फंगदो से किलो कुंथ्रा दगी हन फंगदे सुगुम पेंदबा मयाम लै खेत्रिगाव द अन हाइबा मखैसे करेक्शन तौजरमगे रिफॉर्मेशन अमखक पुरमगे अदुगा अखोइगे खेत्रिगाव द लेरिबा प्रजा पुनमक
polling nifu taruk khunggang kunthra je chap anaba thongda amuktang di chokol halamge haiba achetpa conviction ga loina nei vote lepa thokpan okay yam pho hom thambi adu in particular aji akhoi NPP gi akhoi gi secretary organization national secretary organization so be pubiri maru kuna in particular to political party meyam le international congress sei bharatiya janata party BJP le kari gi damakta no NPP da yauru se NPP gi kari ideology no aduga new na kamaina tawduna NPP di changak chimna thai haide IC political party tongan platform da thabak ti tawjaram me aina 2012 ta independent Meerep oina vote thengnadring ai daise Manipur Pradesh Congress Committee gi makha da leba kisan khet mazdur Congress cell hairiba cell se gi state ki convener oina ai thau tawjaram me matam khara adagi BJP na sarkar pairakpa kan dai 2017 dai na 2019 phawba ai state ke spokesperson youngest spokesperson amoina thau pujaram me almoin to some tongan ba political parties ma kai da thabak to la aga adagi ai se 2019 dagi party am hu yaur roi yeng khi ge na political scenario hai jabta manda khoi ge Manipur se apik par rise oi banina Delhi da depend to khoi ge revenues 93% of the state revenue depends on center ana khoi ge only 7% khak leibanina center da sarkar pairi baduga chatmin na ya ba political party at the same time isagi north east ki isagi iramdam yelhumi makai gi ai state ki issue makai se khoi ge state ta leminer ba khoi makai na solve to go do it cannot be decided by someone who has come from outside we must regard them we must respect them but to अखोई के प्रॉब्लम मखै द मल्टीपल प्रॉब्लम्स में हम ले मसा में हाइरिबा मल्टीपल्स प्रॉब्लम मखै से सॉल्व तो साइब तारगे द पॉलिटिकल कन्विक्शन अम चंगी अदुगा डिसीजन लौब कांदा अखोई इसा से स्टेट से द लेरिबा पॉलिटिशियन ओइना लाकदरबम दे लेरिबा सिंगसिना हयेंग लेजिस्लेचर ओइरबा मतुंगदा decision making the yawang amba makhak changi adu atopa national political party makhai de adu oide hai the high command culture makhak lei and high command culture lei banina ekhoi ge state te issues yam line solve to yawa yamna limited period te solve to yawa do adu ge solve to ngam da ge problem kam theng na khre ekhoi na mamang da ana ekhoi ge note is ga chana ba adu ge isa ge lehau Manipur de ge hau khiba political party se sum yengjar pa kanda uji leiri sin national political party ECI na recognition to was nipan khaktane NPP so amane adi NPP se khoi ge state se dagi hogi bane state party regional party oina leram bane duga khoi ge focus area se regionalism ne aduga one voice one notice aiba adu tanatan haide just only haizen brar ge oide khoi notice ki interest khoi ge state ki interest even CAA ge matang da lakpa kan da NPP though it is a partner of NDA and NEDA CAA से नॉर्थ ईस्ट दी इम्प्लीमेंट तो यारो ना प्रोटेस्ट तो याव खेबा ख्वाइदगी बोकेल हो खेबा पॉलिटिकल पार्टी से NPP ने आना अखोई के स्टैंड से सिंग हाइरबा कांदा वी डू नॉट डिपेंड ऑन द सेंट्रल हाई कमांड इसागे फिरेब इसाना लौजब ngame हाइरिबा मयाम अदुगा लोइना ना मणिपुर दा ओलेइबा राजनीति के अहोंग बसेदा कोई NPP ना हंदकी लाकदोबा 12 मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन से लोइरगा कारकदोरिबा MLA सिंग सिगी पार्टी में बहुना मेजोरिटी फंगोय क्लेम तौना बै वाने आइसु निफु फंगनी मासु निफुंगा फंगनी ना सिदी क्लेम ने सिदी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा सिदी पब्लिसिटी के जस्ट पोरा मखगने असेंग व ग्राउंड रियलिटी हायरगदे सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ओइनना बने होनरेज may it be BJP, may it be Congress, may it be NPP, may it be whosoever, whatsoever. And I quite NPP get some Meerep yamna putoaga. I quite some social than a single largest political party. Oigani Hibag equate the Tazabum Solize. Aduga, I say Sarkar Sembukan, the NPP out of the Sarkar somewhere. Logo the roles, yam measure over state deciding factor. I say Batari. On Adu Kadubin NPP, the whole NPP na low river died, the oil river films, NPP na ख्वाइदगी खबर पॉलिटिकल पार्टी ने हाइबे से कोई KSHTRIGAO द लेरिबा पोलिंग निफु तरुके की कमिटी के एलिमेंट सिंग कमिटी के मेंबर्स मकई अदगी एडवाइजरी बोर्ड स्टीयरिंग बोर्ड स्टीयरिंग कमिटी सिंग सेगा ताना जरगे NPP द याउखिबन ओके याम फदो हमदे अदु हजिर लेरिबा हायु थबिरी को हजिर लेरिबा लेंगा आसिदसु था तरु मुक्तंगारे लोइगदबसे मसिदसु coalition सरकार ने लैसिको अदुबु सेम के मतम सिदा कोई तृणमूल सु यावरे इंडिपेंडेंट सु यावरे LJP सु यावरे अदुबु कमन मिनिमम प्रोग्राम लैखिदबा हाय तारे को मदुन नम मोरकांदा कोई
Rai Sabagi election the Horakan Lakara Kitang you and cry cra talkie. Kamani Yang beside Matang. Sing common minimum program se leifam di thokpane asing bagi oina khoi yenga pata argade adubu lei khidre hujik sarkar ge period se mate khar khakta re hujik common minimum program leibagi issue se measure oiraktre nam di electioneering year sing abanina election do ina loina political party loina focus tore ano je khoi BJP na lead tawjabai wani atopa political party NPP NPF adagi Trinamool Congress LJP independent mayam sina support torga same ge sarkar ne ada hojik lairi se sarkar sina mamangi akhoi gi paliba sarkar se it is the extension of the previous government har ge khoi loina ma khangna bang akta ne ana mamang da leiramba congress ki 15 years ke congress ki government se sing na last 10 years 15 years to 10 years amade asoiba na pick than gra ana hairiba asoiba aso choba measure mokoina claim tawjaba khaki wane koi siji tawrami si tawrami si tawraman ab tawrami ba pot makai se on paper de tawramane feel the reality the harsh reality check tawrapakan the facts check tawrapakan de it's almost negligible ana ekhoi gi paliba sarkar sina ekhoi gi just only economy ekhoi gi financial position si katang fagalakna na bamam de masi pura rotten doramaga loi salaga thamamma bane previous government na hairiba adu kyamna fibam sadana leramba financial position sida ekoina tongan ba development gi oiba work makai da focus pi khibana maram oiraga common minimum program si loina ma yana rabanina adu gi du important haibdi less important oirakpadagi the less important oiraktaba less important oirakpadagi kanamta na haibdi yominariba coalition partners makai sina common minimum program da focus torkidaba aduga tasengna hairiba sarkar se every government da dum crisis khara legani lefam toi adi coalition government is drama yaudana coalition to wi adi ana aduge drama aduge part amani hue and cry koina mati ama ukhiba adege chongthok chungjin ade congress tagi BJP da sanga khiba sumain to na shift change to bo khotpa sede masage principle haijaba tare miyoi ba je politician oige haba tar gi isa gi individual principle ama solifam toi hairiba isa gi individual principle do leitaba na ayamba oina towi na haiba himan bo thokta brain khalle ana party gi ideologies party gi principles have said its adoption ne isa gi own individual principles the adoption it's a nurture torpo in a ping a nurture torpo gunna makagni isona pitorpo talent haigadra nadragana quality haigadra and high river mokese koi Manipur gi politicians makaida what pagumba ma uzare I say personal opinion I am not targeted to any individual ana ekoi paliva sarkar na it has give its best effort tawbutubu ikoina pameba potu oi de adum argument adum legani aduge counter argument legani ide against tasu legani aduge favor dasu legani ana sige matang se I would say that the government is still doing a good job I will not say the wonderful job it is doing a good job tawbutubu marakta coordination watpa manba adege policy faza ba mayam se ground la lakpa kan the implementation to kan the kitang awatpa hobadi adum leitabadi natte do I also do accept the harsh reality tawbutubu high river makase koina collectively next government the day asumba ashoiba awatpa ahoba makase lehandanaba hotnaba aibase khoi so NPP gi pandama matak Okay hazikti am chawa responsibility ni mikhal pangthok da besida adum secretary national secretary organization state ke general secretary area aduga organization su pai ne gunatra man adu sida khoi campaigning se handaki election se am chawa role ma logani na ha ba NPP chawa role laidi mikhal sida khoi gi mirep kya amuksi puthona ba geji pandam je thamme so khangning hojek se khoi chapchana equino khale se at least yamdrabada 40 assembly 35 to 40 assembly sit equoi ge mirep thadok pai na equoi target to we the high sit equoi chapchana CC and final to body only was for the hanagi equoi ge sitting senior NPP ge leaders mari ama leijare adoge mathakta anoba dar ge ai ama leire school lagi taw HBS Vikram ge leire ade mang infal gi yu romesh adagi khoigi kaidagi khurai dagi jayananda adagi oinam romen singjangmai dagi sumaina
सिंगसे तंग फाइनल तो बतंग आइरे तो बतबो विथ टाइम नदि मतम के मतुंग इन अखोई बाय अक्टोबर मिडल और लास्ट week of October for the equity candidates kana oigani have the equidum Fonduran. On a decisions in a senior state leaders make a national president. Punna Paminaraga at the right time, right place we will express. Okay, yam so hum thabi ay marak sida atin da break amtang lobs ge break ki matung da khoi nur na mikhal sida mai pak na matung da kari first priority thamgani aduga leiriba akhoi gi KSHTRIGAO kendra gi praja sing da man kari haining ba aduga hajik leiriba political scenario sida tawriba political corruption leiriba aduga drug ki leiriba issue mayam sing sida rai sanaba gi tanda lobs ge so viewers atin ma break amtang lobs ge break ki matung da yam thana ma hanjarake. Admission open. Uripok Lai Khurem Bilaikai, Kangsup Rota Laiba, Council of Higher Secondary Education, Manipur, the affiliate Toba, Competitive Success Academy gi session 2021-22 gi Class 11 Science ki admission hausare. Manipur gi tongan ba school amadi college ki maming lairaba oza singna takpi tambiga dauri bani. Special features da ason ba mahiroi sing nomaijing numit yauna suti numit singda extra class ta thagani. Biometric attendance system ga loinana audio visual class ta thagani. Nupi macha amadi nupa machagi tongan ba hostel gi khudong chaba su thamjari. Position holder amadi meritorious students singi oiba special scholarship ka loinana mark wang na fangba mahiroi singi tongan ba khudong chaba kaya su thamjari. COVID pandemic na maram oiraga admission fee lupa lising ahumda amadi tuition fee na thada lupa chatrukta hanthajari. Mode of selection, screening, counseling, mode of admission, online class will commence from 16 August 2021. Kupamarol gidamak ngasi maglangsin birao Competitive Success Academy Uripok Lai Khurem Bilaikai Kangsup Road Imphal West. You are the future. School, a place where your future is carved. Exploring new ideas, spacious classrooms equipped with smart boards, well-stocked library, expression in art, educating young minds, even making stronger. This is where you start, cause it all begins with you. UNACO School, Excellence in Education. Ichabu mahitam hanba haibasi mama mapa singna machada piba ngamba khwaidigi chabu khudoni. Slopland Public School, biggest and the finest residential school, Manipur gi oina lemjuningai oiraba, mahitam ama oiriba, khwaidigi chunaraba mafamda semgatlaba, CBSE the affiliate toba higher secondary school oiri. Icha singbu admission tawidana mama mapa singna machada piba ngamba khwaidigi chabu khudol oibiu, ichagi phazabalam chat sajat ki ahombadu ubiu, Slopland Public School Khongjom. Heritage Convent Higher Secondary School, nurturing talents for tomorrow. Admission open for Standard 11 Science. A fully digitized and Wi-Fi enabled campus, highly qualified and experienced faculty, state-of-art digital classroom, well-maintained book bay, well-equipped science laboratories located in the heart of Imphal, Aura career launcher for NEET, JEE and Foundation. Hostel to be launched soon. Eligibility, Class 10 pass. Admission criteria, first come first serve basis and screening by the management. Also, we are providing introductory offers. Last date of admission 2nd September. Apply now. For more details, please visit our website www.heritageconvent.com. Breaking matungda mayam utaram noksari and nur dagi lamu makata la sening se nur akhuna taza ba da hauji kendra siguna KSHTRIGAO kendra wina to amba development ki thabak ya pakat pagita jai to amba sinai single linkatana kari so far sigi kendra sing sai bi re awara ba mayam big thali hai ba long term khoi gi hana ringi emele ma mayam ma phokdok pa opposition muktani legi sai ba do kari no development mayam pakat pi se pi angang gi aduga student gi kari pakat pi ai ahan ba da 2008 ki October tha da ge horaga KSHTRIGAO gi प्रजा मखैगे लोइना जरगा लाई 2012 ता इंडिपेंडेंट मेरेप ओइना अमुक बोट लेप खरे अदुगे मतुंगदा माइथीबगे चपचाबा महौसो दुम तंगरे मियोय एखोय कैंडिडेट निपान लेमिनबदा आई तरुक सुबा पोजीशन तागे हम सेंगना kan तब निंगहनबा लैखिदे आइगे थमोइदा आइगे वखंदा निंगहनबा फिल तौगिदे नोंग ससोय सोयदना KSHTRIGAO गे प्रजा मखैना चौखटपा मदि याइफबा केंद्रम ओहननबगे दमकते फिरेप लौरकनी हाइबगे इंगोंदा अचेतपा थाजब मक लेके 2017 की तरागा मथोरक सुब मणिपुर विधानसभा मिखन की हेक बोट थादगिब नुमित की हेक नोंगान बदगी होरगा अमुक हनै बोट खोम बहुजरके एगी इपा लेंगेदगी होनाइगी इपा इमा इसिननाउ लोइनमक पुन्ना फिल तारगा यामना हार्ट एंड सोल डे एंड नाइट थबक तो होरके
ada chumnagi namesake ge balu singan nung khara chaiba natragana price distribution khara toba adugi social work rargadi natte real time da yamna harsh realities ma kaise khoi loina thengnaraga leirabanina ekhoi ge makai dege hujikti MLA oiba natri banina ige imung manung ge makai dege ige makai dege ngamjaba kayam ekhoi thabuk oina onthoga tawraga lai example oina haijarabada Sheikh Babu Macha Memorial Trust haidana igi ipu gi maming da semba trust ne hairiba trust ase Prithvi ki organization or India government ki or Manipur government ki or ekhoi gi leiriba praja makai dege siki chaki sapiam bo ekhoi donation asi bo low khidri low su low roi ekhoi gi family income gi 30% se ekhoi annual income 30% se hairiba trust ipu gi maming da semba trust se da ekhoi na thousand jaraga hairiba trust adu gi mityeng makha da ekhoi huju school lama run tori Princeton International School haidana hairiba school asi 2006-7 dege horapane 6-7 dege horapane aduga mamangi chahi da ekhoi attest torage edit oina class 10 metric ki ahanba board ki exam tha gare adagi hujikna class 12 foba masagi recognition phange Council of Higher Secondary Education amadi Board of Secondary Education Manipur dagi hujik ekhoi satra class 10 foba lising amaga chahum yankhai satra lei hairiba lising amaga chahum yankhai leiba se da ekhoi satra chahum yankhai total free education pi hairi tongan ba KSHTRIGAO ge jaga sing dagi just only not concentrated in particular community or region or area tongan ba spread out or ga ekhoi 350 plus aduga free education is not only admission fee natragana tuition fee khak free oibadu na taw mohoi uniform dagi stationery dagi larik dagi admission fee tuition fee plus remedial classes makai gi fee na chingba sing se co curricular activities makai gi fee na chingmum kai total free oilaga ekhoi mokoi da education impart tongna ba 2000 ekhoi hek horok dagi horok ekhoi ngasi bhodum free education pirga lai financially weaker section of the society aduga orphan satra ani mamangi chahi gi metric pass toba kanda orphan amana both parents leikhidra amana magi pava leikhidra anba satra ani khak second division da pass toki haise larik tamba tuoga class 8 loiraga 9 ka ba ngamdadana leiramba satri ngaktane adubu aina both ki sum satap kanda unra kan thengna kanda kari tawri mu hangba kanda mapasu leikhidre mamasu leikhidre mapu aina yen yolaga haide bazar da yen yon famsang da yen yolaga ai isu singse kolli ana hairo kanda ina nang larik ya bhutam hore na hangaga ai class 8 ti loire 9 di tamdre adu main toraga adu law hayeng nang ipuga punna pun lagminau aduga free education ai de larik tam nang na tamning bhu tang mange harga adu main toraga ina purakhiba ngaktane sumain toraga ekhona identify toraga ekhoi lottery system towe lottery se so ekhoi taude moi laiva guardian parents ma khaibo tohalle aduga satra imung amadagi at least satra ma free education pina na bo honne haide satra masimana manga leibada manga makte ekhoi free education pibadi pide tobo manga leibada tangai fadana amat at least one aduga yaragana manga ge manga mak pina na bo se ekhoi hona jai tobo ekhoi ge priority ye haide amma haide imung amadagi amma semge bataragadi makha tabudu ilai na co-op toba ngamgani habage ekhoi da sobo thajaba makagle sumain torga school sim ekhoi run tori aduge matungda Sheikh Brothers Sinai Pungina ekhoi na ngasi leiriba farm house gi just 500 feet away the leiriba Sheikh Brothers Sinai Pung se lowrak ama khari enba jaga de ekhoi na semgat sagat saba handloom handicraft tailoring amdi embroidery gi oiba nupi sing khaktagi oiba Sinai Pung ne masida ekhoi khungang kunthra ne KSHTRIGAO da leiri se khungang mari gi nupi member chamnga ga yankhai ngasi ayuki pung 8 dagi horga numidang oiram gi pung 3 bobo numit khuding gi time slot khaidok naraga thabak suri makhoi gi ekhoi khusuman daily basis ta saraga aidimana thabuk hena sure hena paisa fange kharata sure kharata fange sumsu sudre paisa fangdre adugi principal methodology da run tawjaba Sinai Pungni karigino araga ekhana woman empowerment se taraga matam sangna lai tabu nupi da sakti sinna baise karino senmitlon gi fibam fagalaktri foba fagal halaktri foba mokoi se ekhona sakti sinna baise just only theoretical oigani practical oiroi ana mokoi se ekhona practically ekhoi nupi da sakti sinna ba haibodu education games and sport at the same time financially independent ohenba makak changi ana independent ohenana bagi ekhoi gi
program amagi makhada policy amagi makhada women empowerment ge policy ama oina semaga Sheikh brothers sinai pung se koi election mamang da thabak oina onthoga utpa horabne lemhoriba khungang kunga taruk se koi 2024 foba aigi mission vision KSHTRIGAO oina mingthon be election manifesto phongre December ge mamang se ge December tang kun taruk kun tareta workers meet haiduna koi first phase to ke workers conference ta release to kare हाइरेबा विजन KSHTRIGAO द यावरिबा अककनबा मतम द सुकनगी विजन डॉक्यूमेंट ने हरगा अखोगी केतारे हाइजल लगा सखिबदु नत्ता यामना प्रैक्टिकल ओइना यामना डीप थिंकिंग तौरगा तोंगान तोंगान मियोय मिसक के आमा खन्ना नै नजरबा उनजरबा मतुंग द सेम बदुंबा विजन डॉक्यूमेंट ने अककनबा मतम 2023 फाउदा करी करी लोइगनी 24 फाउदा करी तौगनी 25 फाउदा करी करी तौगनी 26 फाउदा करी करी तौगनी मेक सेंगना एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर दगी हौरगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फाउबगी पुन्ना सुबसन लगा यावरबा दुंगलबा विजन डॉक्यूमेंट ने अन हाइरे बाइगे पांदम सिंह से थबक ओंथो ओंबा है कमिटमेंट ने करिगुंबा हाइरे बाइगे पांदम सिंह द यावरिबा मरुइना सेल्फ हेल्प ग्रुप COVID-19 के फर्स्ट वेव लाक्ट्रिंगे की ममांग द तोंगान तोंगान बा KSHTRIGAO के जगह कुंथ्रागा मापंदा नुपी मेंबर तरेत तगे न तरा फोबो सब ग्रुप अमद लेरगा सब ग्रुप मंगा मंगा न पुनसलगा ग्रुप अममम सेमे अदम माइन तोरगा ग्रुप कुंथ्रागा मापन सेम करे हाबदि ग्रुप अममम दा मंगा मंगा लेबा अदुगा सब ग्रुप मंगा न ग्रुप अम सेमबा हाय से जीरो इंटरेस्ट लुपा लिसिंग तरागा मंगा थाद जके आदि अमका सिंगलकपा लुपा लिसिंग अममम था खुदिंगी सिंगलगा था तरा मंगा द लुइसनबा अदुगा अनी सुबा सेकेंड फेज अमक हौबा आदि सक्सेस ओई दे दु येंगागा आदि लूप होल्स मकै दु खंगदुगा लूप होल्स मकै दु मेंखलगा नेक्स्ट सेकेंड फेज कैरी फॉरवर्ड तोबा एना अदु मैंने तोरगा फेज मंगा फोबा लेगदोबो दु थबक अंथोगा कोइ सेल्फ हेल्प ग्रुप कुंथ्रागा मपन ऑलरेडी सेमगा KSHTRIGAO के तोंगान तोंगान पोलिंग स्टेशन खुंगंग सिंगदा लेरे अदुबो कोविड की असुंबा पेंडेमिक से लाकपदगी कोइ लेप्सल लगा हाइबदि मखा से थबक ngमदना लेरि करिगे लेरि बनोरगदि थबक सुफम नफम यादवा सरकार की रेस्ट्रिक्शंस मैम लेबा अदुना मरम वरगै कोइ हुजिक से फेस 1 से लोइसन दबिदा एस हिंगागा दुम लेरि हाइजब तारे अदगी ngसाइगे शेख ब्रदर्स सिनाइपुंग मैना थमजखिबदो अदगी गेम्स एंड स्पोर्ट ता कोइ खेत्री मयालिकाई द लेरिबा एथलेटिक्स ब्रदर्स एसोसिएशन से अखोगे मणिपुर की मैतै पंगन कम्युनिटी की ख्वाइदगी अहानबा ख्वाइदगी चावबा दुगा अखोगे कई तारे पान मैतै पंगन क्लब ओइना हौरकपा दुंबा क्लब अमखकने हाइब अबासे असुक सांगलाबा मतम सिदा ग्राउंड डेवलपमेंट अमहु तो बिरमदे आई साजे हुजिक अबागे प्रेसिडेंट ओइजरी अदुगा आई नाउनुपा अब्दुल हकीम ना जनरल सेक्रेटरी ओइना थौपुरी लोइन लोइन थौमी मखै एजुकेटिव मेंबर्स मखै अदुगा अतोपा अखोगे मेंबर्स मखै अम तानरगा अखोगे युमदगी अंगम पुनमक पुथोगा ग्राउंड से डेवलपमेंट तौरगा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ख्वाइदगी मगुन लेबा अदुगा मतिक साबा प्लेग्राउंड अम फुटबॉलिंग ग्राउंड अम ओइन हुजिक लेरबने अदुगा अम्फागी मिटिंग मखादा इम्फाल ईस्ट फुटबॉल एसोसिएशन की मिटिंग मखादा टूर्नामेंट कयामसु तौबिखरे अदुता नतना KAYC खेत्री इरिन मपान यूथ क्लब हाइरिबा अखोगे KAYC से ngasi yo foboda khoi amaktangdi sisi mit kawkhre hai khoina angang oiringeda adugo Manipur state league kawbo khotpagi khoi phibam kaimda uramde adugo ai inaunupa Abdul Hakim na general secretary oi ai isana khoi advisor oi aduga imung manungna sponsor toroga mathang mathang division A dagi khoi champion ohelaga mathang mathang lakpaduna haujikti khoi Manipur state league kawriba amatangairaba KSHTRIGAO sidagi club amakhakne अदुगा सानरोय मखै हान इंटरनेशनल मेडलिस्ट नेशनल मेडलिस्ट अदगी स्टेट मेडलिस्ट अदुगा इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट मखैदा सही खुदिंगी कोविड लाइबसिना मरम वरगा खोय मखैगी फेलिसिटेशन से पांथोकपा ngमदना सही अमरोम सिदि लाए आइजब तारे सिगे ममांग खोय फेलिसिटेशन तोरगा मखैदा स्पॉन्सर तोबो अदुमैन तोरगा लाक्सै अदुगा आई साजे हुजि मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की वन ऑफ द KYC रिप्रेजेंट तोरगा एजुकेटिव मेंबर ओइना ले MCA के मीटिंग मखादा रणजी ट्रॉफी दा सैयद मुस्ताक ट्रॉफी दा लोइना लोइना नुपी मसा अंडर 17 दा अंडर 19 दा नेशनल सिलेक्शन फंगागा हुजुजिक MCA की ट्रेनिंग कैंप यावरगा ले हाइरिबा सिंग से ग्रूम तोबा अदगी अदुतनतन अखोगी KSDO कोंपान खैदेम लेकाई के ग्राउंड अदगी अखोगी इरिलबुंग
हुयल ललोंगी ममांग लेरिबा क्रिकेट के ग्राउंड हाइबा ग्राउंड सिंग से याउना ग्राउंड मरीदा खेत्रीगांव की इनर पिच ट्रेनिंग तो फम क्रिकेट की सेमगत सागनना बा सैंक्शन तो होलगे एमसीए दा लेरबने तो बतबो कोविड लेबसिना मरम मरगे कोई थबक पंगथोकपा ngamdadna मुझे लेरी है तरह दो सुनसोई सुईदना थबक पंगथोरकने अदु तनतना अखोई ताइक्वांडो दा इंटरनेशनल मेडलिस्ट अदगी नेशनल मेडलिस्ट क्या ट्रेनिंग फ्री दा मखोईगी कोचिंग क्लास हंगदोगा कोई ट्रेनिंग पीरगा नेशनल अमदी इंटरनेशनल कंपटीशन सिंग नसिंग बसिंग योहल्ली हाइरिबा सिंग से थबक ओइन ngasi सो दम मखा सथरे अदगी सितना तना अखोई टॉप खोंनांग मखोंदगी होरगना सलम पाफबगी 210 मीटर्स सांगबा तुरेन मपान से ngasi न सही अनि मखाई अहुंगे ममांग फुट मंगा मुक्तंग ngairamabane तुरेन मपान से सुम निखाई दना गाड़ी अचौब चटप याबगी फिबम ओइरमद्रे अदुबो एमएलए के ताम हुजिक पालेबे एमएलए से थारगदी एमएलए के ताम अहुम सुगदुरिबने अदुबो एमएलए ताम अहुम सुरा फौबदा लैतुम अमा फौबो थाथखिबगी फिबम उखिदे लैसु लैखिदे लंबीदे नोमा नोमागे सुम फचलक्ताव एक्सीडेंट के आमा थोखरे गाड़ी अचौब चटप यादबना चिंब के आमा अखोई थेंगनगरे हाइरिबा मखैसी येंगागा अदगी अखोई एमएलए ओइरंबसिंगनसु सेंबिरमदबा ओइरिसिनसु सेंबिदबा हाइरिबसिंगसि उरगा लंबियन हाइबसिदे प्रजागिने मियामगिने स्टेट सिगिने अदुगे वखलोंदा हाइरिबा 210 मीटर से अखोइना बोर पाइल कम रिटेनिंग वाल तोरगा लंबियन से पाकसु पाकथुए एट द सेम टाइम लेराइ निखाइबसिमसु मेनग्रे अदगी तोखोना मखोंग थोंजाउदगी हौरगना नाहारुप थोंजाउ फोबगी इरिन तुरेन खेत्री बेंगुन साइड की इरिन तुरेन मपान की लंबियन से एमएलए सही कुनिथोई मखाई ओइरमबनी सोम खेत्री बेंगुन अवांग लेकाइना हाइरिबसिदा मतम अमदा हनसिंग हाइबदा ताबने करिगनो तुरेन मपान कोइलास थाद्रि से हंगागा तुरेन मपान दे कोइलास थाब यादे न खुम्मे हाय अदु कैसु ओइद्रि आई हुजिक करिम तो ओइदे तौबतबु लंबेन सिंग से यारगदि कोइलास थाजन से हाइबा मोंगदा कोइलास थाके अदे खोइना ngasi लाइब उयोग लंबेन असे खोइ वाका फावबा याबा ताबा याबा लंबेन ने खोइन लाइब लंबेन से निंगथौ हक तकतगी कोइलास थारक्तबा लंबेन ने असे इना इसाना कोइलास थाजखेबने हाइरिबा सिंग से सिंगजना थिकार आरगदि थिका नते इसागे फैमिली इनकम दगी पुथोगा हबदि सोशल वर्क ओइना तौजखेबा लोइना वरेकपम कोलुप आरके लेरके कोइलास थाखेबा ड्रेन सनखेबना चिंबा कयामना लेखरे अदे अतोपा क्लब बिल्डिंग लेरमदा खेत्रीगांव रेजिस्टर्ड ओइना लेबा क्लब मसिंगना निफुगा माथोइने अदुगा मसागी बिल्डिंग लेबा क्लब की बिल्डिंग लेबदी 15 फाना लेते अना 15 सिदा अखोइगे चंदमगी अदगे असोंगी मैनामगी हाइरिबा क्लब सिंग से आई साना साखिबने दगे के ओवाईसी ग्राउंड ngasi एस्ट्रो तब थाना बादे तोंगान तोंगान बा स्ट्रक्चर के आमा सेमगत सगलक सरी जो अखोइ इमुंग मनुंगी फंदगी कोई सरकपने कम्युनिटी हॉल न चिंबसिंग सारी इबा मखैसे सुमैन तौरगा कोई प्रजा मखैगी फननबा केंद्र सिदा खजिक्तंग हाइबदी ममित ममाई पंगननबा हाइदुना यामना सोशल वर्क तौरग लाई अदुगा कोविड-19 के फर्स्ट वेव तसो हंदक की सेकेंड वेव तसो अखोइगे इमुंग मनुंगी मैकैदगी अंगंबा सेक ब्रदर्स के मिटिंग मखादा चाना थंगनबा पोलम सिंग इमुंग अमा फोबा कांदबिदा खेत्रीगांवदा लेरिबा युमथोंग खुदिमक भारादा लेबा याउना अखोइ अदुमक डिस्ट्रीब्यूशन तोकी रिलीफ मटेरियल सिंग अदगी हंदक कोविड की सेकेंड वेव सिदा यामना काहेना लुसलकपा तंजा सिदा अखोइ डॉक्टर्स की टीम सेमगा मेडिकल टीम सेमगा हाइरिबा सिंग से थारगा अखोइ अनाबा हाइदि डॉक्टर सपा ngamjadaba अदे कोविड ओइरमगद्रेना सिंगनजबा सिंग टेस्टिंग न सिंगबा सिंग तौखी अदगी डॉक्टर दा रिफर एको हॉस्पिटल रिफर तौरगो हॉस्पिटल एडमिट तोहनगिबा क्वारंटाइन सेंटर्स मखैदा थागिबा अदुम सिंगदा अदगी फरगा हलागा अतोपा अना आयक लेबा कांदा सोइको डॉक्टर की टीम थारगा लेंग फ्री दा मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड तौरगा यंगहनमना चिंग सिंग सर्विस प्रोवाइड तौजकी समेन तौरगा ngasi फबदा लेप्तना कोई सोशल वर्क तौरगा अदगी स्ट्रीट लाइटिंग थानबा ओइगेरा अदे तोंगान बा एसोसिएशन क्लब मखैगी अखोई फाइनेंशियल हेल्प तौबबु ओइगेरा अदगी खेत्रीगांवदा मरुइना युम सारसी मिशन की मखादा ngasi फबदा युम सारसी मिशन सिगे मखादा युम चनीगा मंगा सुरे सारगा अखोई युम्बुसिंगदा खुसिन जखरीबस हाइसे सरकार की मैकैदगी नत्रगना पृथ्वी की एनी ऑर्गेनाइजेशन दगी अखोई लुपा सपी फबा मतेंग लौखिदे फंगसु फंगदे इसागी इमुंग मनुंगी पैसा पुथोगा अंगंबा मोंगदा युम सारगा समना कन एग्जाम आइना युम साबसे कनागुमना खलंबे याय ओनली पर्टिकुलर कम्युनिटी अमा खकी साबरे नो मितै पंगन अमदे कबुई
सेंगना हाइजरबदा कबुईगी दिंग असि फो युम भौ साद्रि नंदि सानना बेंगोंद रिक्वेस्ट अम फु लागते ओइदि फुन मसा मखक ओइबनिना याम मपुंग फाना लई हाइबा तारे अदुबो मैतै अमदे मैतै पंगनगी मसाना फाइनेंशियली वीक ओइबना मरम मरगे युम साबा ngamjaram da serang na khanjallaga leiba nong yurga leiba yum chep tharga leiba adagi uwa patsalakwa tawdo anuba yum ma sabagi monda sakti leijada adugumba singsi ikoi kongpan khaidem lekai gi ikoi hizam umbi teima santi gi yum saraga khusinaki adumain tawdana lisam leirekta adagi thawang khongi toijam leirekta tawo bisorjit ki adagi bamon kampuda koi yum yambem kolupta adagi naharup mayai likai adagi awang likai adagi ikoi leitambi naharup leitambi even wakha adagi top awang likai adagi khetri mayai likai adagi sabal likai kaikhu adagi hairiba makai adagi ikoi sarkar gi order amagi makha pona reserve forest area da adagi leiba yadi haiba sarkar gi fire warep amadagi adagi encroacher ni haidana kaidorpadagi ikoi eviction torkeba khetri awa singda leiramba kunja you household 74 household adagi turen mapanda irin turen mapanda yum sarga leramba turen mapanda nappaga leramba khetrigao gi asengba mi di oyo khetrigao gi asengba horakpham de khetrigao oiba tawbatabu masagi hingon sangban leiraktawa haibata masimanaw yambadagi hingon yenthongna kwanda hingon saruk phangdawa natragana masagi condition health condition da or atotopu issue sing da circumstances sing na masagi hingon yon khibana chingba sing hairiba sing se sarkar da achoba headache ama oirakpa yaba tanatana samase da amna sathiba laina ama olakpa yaba khoge first slum Manipur dozi fu slum leite adubo for the first time slum oirakpa yaba ge amna akiba leibodo madoi khoge imung manunge mekai dagi ai ipana achouba thodang ama lawraga igi imung manungna lamna chingba sing leiraga koi guru pad ena sidagi koina leiriba farm house sidagi hardly 50 meters muk chatlaga guru pad ki koi gi isagi low haiba tare patalen sida hairiba makai se masagi mamingda pataliba ambo yorom de han singda singawaya da koi tangjarga leirambang haktani hairiba singde masa masagi da ko patadar ohellaga masagi sarkar gi len lo gi matungina wetland loge matungena ikhoge masage maming da lam ama fobo manipur da leitaba taraga manipur ogere anywhere manipur da leitradi anywhere da su leiraro ana leitaba mi singi de point kun fobo de masage hingon koina na ba ikhoge low se hingon onbe yai haiba sarkar gi rule adugi rule da conversion tawraga mokoi se koina khun da halaga babu macha khun haina ming tholaga khedri bengun babu macha khul haiduna tholaga koi kun tahalaga lei kare yam phajana mokoi gi mafam sindo kare tare sarkar da so headache ohendre at the same time samaj ta thogak yaba adumba ohening da phibam da aduma so ohen khidre aduma intor gi human rehabilitation program amo ina koi masi masu pangtho kare sumaina toraga social work toraga ngasi phoba lak jabani hairiba singsina igi na tawjakhiba thabak singni aduga amana amaka hojik se kaigomba isor gi thawjandagi amde khetrigao da leiriba praja makhaina thajabiduna vote piduna mai pakhanbiba sing thokpa taragadi aigi election manifesto de agriculture and allied sector da adagi health sector education sector water is solution oiba tai natragana mai gi oiba yai natragana transportation communication and road ki oiba yai adagi digital village olhanana ba ngasi phawda khetrigao de koi sanabung sanaroi taramathoi na sanabi aba sanabung se YWC thabang khong aduga awagi ground se natana atopa ground amabo player taramathoi sanabi yate haire sing gram panchayat taret se by 2024 forward koi sanabung taret leiduna semgat sagatuna thambe sai achetpa pandam sing manung da pandam amakhagni adagi mathangi sei dagi horaga metric pu hek pass tawrabi satri nupi masa satri khetrigao gi hairiba singsimana mahi tamningi phawba de post doctorate phok tamgera PhD phok tawgera natragana MPhil tawgera MA phok tamgera mana tamningim kai larik tamada free education aina angamba achangba senpham punam aina puthoga makoise larik tamhan bai sai ge pandama makhakne 2023 phawda khetrigao da leiriba khungang kunthra makta free wifi service phanghallaga digital village on thokoi sai ge pandama makhakne by 2024 phawda khetrigao da leiriba gram panchayat taret sida career counseling kam public library amamam thamduna
knowledge based society when by the pandam amakhangni so main torga tungan ba employment generation gi by 2025 of the saval lekaida khoi world class apparel factory have the firon gi factory linkatuna KSHTRIGAO da leriba naha amadi nupi oiba sing si basic amadi advanced training na chingba sing si piraga at least yamdrabda miyoi lising ahum dagi tadana thabak phanghalamba ise aige lengdraba pandamne at the same time topa aikoigi sports kit factory 2025 of the linkatpagi ai mission leijai adagi adu mene health sector that by 2024 for the world class diagnostic center ma KSHTRIGAO da CT scan MRI adagi advanced diagnostic facilities tagi horgana basic diagnostic facilities makai loina yauna leiradobo adumba world class laboratories ama thamba ama dimadugi facilities to KSHTRIGAO da leiriba praja punamakta free da phanghan bai sai gi pandam ama khakni so main tawdana tourism sector da ngasi baruni hills ena leiriba khoi ge baruni hills da tram railway khoi train tram ki kai facilities na sing set up tawraga adagi puari ga sagonar aba dugum laba ching ama khakni lai hak tak tagi hai si international tourist center on thokpa hai the world ge tourist makai si attract to we ai at the same time koin ngasi handloom handicraft embroidery na chingba sing ge pothok makai KSHTRIGAO ge sinai pung sing da Sheikh brothers sinai pung sing da puthore ba sing je quality maintain toraga international market makai dai khoi domestic ta natan international market dai khoi export tongna ba marketing tongna ba khoi ge plan aigi isagi plan policy leijai hai jabata okay yam pho hom thambi adu marakta khoi election da paisa yen ba gi wafam se dum yama thole ko masi kuire thole sing sida kamain to na masi je young politician amoina kamain to na masi thingna bu hanani akoi politics da paisa se ngasai candidate lupa crore changak targadi haying mana MLA or matung natraga minister or matung da madu mu hangan na phone na pagi issue ji myamna khanaro phame swai chida attended candidate sing na paisa yen ba aduga voters sing lowba sida isagi ba modam thami yam sing na kan masi khoi ge chronic disease kumbani aseng ba hayu hairagadi ada chronic disease se karmaina phangani hairagadi masi khoina matam chana treatment to wa makak changi ena nga sai je kheba hujik election thengna be se huge amount am darkar le aidi loina khangna ba side hard truth ni aidi chen ba yar roi do ai taude ai tauroi haibana haiba sing se hairu bu de yai haibu de hai nari bang haktane to first reality da di opposite ni tong loina mak tong na bang haktane to kaigumba aikoina system change toram systematically chokhat kadawa employment generate togadawa to biramaba economically ikoise financially independent ohen biramaba infrastructures makaise matik chana lehelamaba knowledge based society ohelamaba hairiba makaise thabak onthura aba matung de praja makai de khoigi politically insignificant oina ngasi fob lagbo je politically significant role and responsibility definitely lawrakani adugi kanda de khoina haina ruba tawdana paisa yenbagi culture se dum lep khrane de kanagumna paisa khawjaw purga lagso adu important oiroi magi value system value based system amada ekhoi bot thatana rani haidi aina oigera whosoever ekhoi gi tungda lakaduriba generation duna vote lep ke hairaga example ama set tawramba makak changi hizam ira vote na revolutionary oiramda bataraga de ngasi magi matau tamba kana su tamamoy mabung se ekhoi na singthana ramda bayai tabu risk loba makak changi life ta risk lowdraga de calculated risk haiba maga uncalculated risk haiba maga aduga uncalculated risk sidi ngasi ekhoi lamangnariba lamuknariba makhaise sangan isaba sa salaga natran siran turan toroga samaj anti social elements oireiba makhaisena uncalculated risk ne makhoina lorisena aduga calculated risk sargana aina ngasi puthokadoi ba igi senpham makhaise mangkhar su kaisu kaide but aigi tungi ngasi ge amadi tungi mirondo aduna fahuba haiba poto aigi political conviction makak leifam do political will makak isada leiba makak changi hairiba will amari conviction do leiba taragadi asaigi problem fina aidi paisa na vote che leiba yabani adagi paisa pairadi vote lepa yabani haibana chingba culture makai je toga quality quantity se loina thadu amaga koi quality check to bo horkani value based ta koi rajniti tawriba makai se gi weight on bo horkani hairiba do to sai ba taragadi revolutionary step amakak lobo changi hairiba revolutionary step aduna ina ngasi lowjari base ana definitely time will definitely tell the fruit of today's commitment and
सुमेन थमजे ओके लोशलकपदा याम फजन मरुक सुन थंबीरे केंद्र के दमकता डेवलपमेंट की पैकेले बथबक थराम सिंह अदुगा माय पालम मतुंग न करी तवदगे हाय फुम थंबीरे लोशलकपदा थमजनिंग इसे केट्रिगांव केंद्र की पीपल सिंह सिदा इलिट टीवी की कुथांग दा करी हायबि निंग बिलै मिखल नक्सल ले करीनो पीपल सिंह सी ज्ञान ताबा दका ओरबा अवेयरनेस पीबा दका ओरबा करी तो होनेंगी नूर के साइट के हायबि निंग आइने ngasi elite ki ngasi entire team bo han mukta da thagat sari asum laba interview ma lobi duna koi awareness kam koi ge praja ma khai puna makta wakhan khandhana bagi tanja ma pibi bagi da makta aina KSHTRIGAO ge praja puna makpu ai mitna uba line na isor mak ne nai lojai aduga loina loina na mipum khuding makpu chapma na ba mityeng da thamjai aduga halaman sing bo soi bevar tawjai aduga achumba khaktang da waste to ba ekoi samaj ma kak seminaramse ngasi fo da ekoi politically insignificant oina lai ekoi handaki election se da ekoi politically significant role loraga mai pa aba matung the responsibility with a sense of responsibility loina na koi daita yauna thabak to minna se haiba sai appeal to zari loina na ai election manifesto da thame ba ge pandam ma kai se time bound ni चुमना के हाइजन बखक नते प्रैक्टिकल ए थबक तौजरके कईगुम माइ पा मतुंग दैना थबक तौरमद्रेदना आइना हिंगिबा मकै ईश्वरना संसार दा थंबिरिबा मकै अमुक हन्नै भोट लेपोय सैगे कमिटमेंट ने मफम खुदिमक्तै फमफम खुदिमक्तै हाइरगा अदुमक लाक्सै ngasi सोई हाइरिबा कमिटमेंट से लेप्तना दमै elite tv की खुथांग दै थमजगे अदुगा KSHTRIGAO के प्रजा मखैना अनौब चौखटपा नुंगाय फबा फिदम नंगाय ओइबा मिपान तांगदबा खेनबा लेतबा मदि चपमानबा मियेंग द येंगबा ngamba अतोप केंद्र यांखै मपन मतौ तमजनंगाय ओइबा केंद्र मखक सिमिन से हाइबा पोजेल से मदि अपील से तौजरे के याम नुंगायजै नूर खनबिरिबा खलोन सिंह अदुगा तौगे खन्ना खंजरिबा डेवलपमेंट वर्क सिंह हगितगी सेम सारगा टाइम बाउंड लेबिरि मैम सिंह अदु टेक तगाइदना निंगथिजना माय पाकपा ngambyu hai ba wafumsu elite tv gi mekhai thamjari thank you ngasi gi dia tumba elite tv gi Meerep the candidate matang solution jare mathangi nimita pungphum simakta da channel simakta da atopa candidate amma mu puraga lakchage ngasi gi di yangbiriba khudimakta gi kaine nabiya thangne jari pinebirisi